May malinasan na may. Malinasan na may. Ano malinasan? Dahil pada mo to. Malinasan mo may damay na. Halo bos. Mana sih? Ada kira-kira berapa? Pokoknya ini tuh apa nih? Malah ada pemian tuan kami. Lapangan itu sama. Antar ini. Kemarin mana? Oh. Iya, ini loh teh. Ya, betul.
Patami gigi satu. Usahakan tayo mo pa na matindi. Dato mo pa na matindi. Patami trena. Tatani. Awas Kamil. Kau mau sakit-sakit ada? Mulai. Kau mau sakit-sakit ada? Mulai. Kau mau sakit-sakit ada? Mulai.
Ya to, tuyong na lu.
Tidak tahu masyarakat. Lalam dengan pelampatar kalingkan nasa apa tak sudi. Kamen do, kamen. Saya boleh Nadia. Sana, kita kasih ramen. Ronald Sialano. Perenang, parkai. Buluan. Dia nak pun. Biasa ketemu laki-laki di atas. Orang putih dapat. Ya, kabel, motor-motor jalan. Ya. Abang ke sini, ya. Rokok. Motor nih. Dah beraya, motor nih. Ada betul sebarang
pakai patu dah. Oh, berkena lalu nak ketemu dengan ini. Ngayo kalau kau mina turun kilemba na tak pakai. Mana mui kamu ada na les. Oleh tope ke bapak ni kalau pakai. Oh, narik. Ya, betul ni. Ayo beliau, kawan. Pakai patu dah. Oh, berkena lalu nak ketemu dengan ini. Ngayo kalau kau mina turun kilemba na tak pakai. Mana mui kamu ada na les. Oleh tope ke bapak ni kalau pakai. Oh, narik. Ya, betul ni. Ayo beliau, kawan. Tarik kior. Kami motor ini. Ora pele, motor ini. Nampak apa? Boleh menuju ke tempat ini dah. Nampak tempat ini ini ada. Ya, pele. Motor ayo. Ya. Motor ini. Oh,
Bahaya tuh pertamanya markasnya. Jama kandera. Jama kandera.
Tapos nenek na indo may pakaboro. Yam na mole-mole mo boyo mi bisa mumiyangka lang ang banwa tu tomate. Lubi melo ito lamba-lamba. Mi kayu nilang ang banwa. Mi patorri lola tola na penuluisaw. Susidu kate tomate. Bisa yan nate siya na apa sangan na bisa siya la diang ka sola balandung na bisa yan na di kuha kumua la di London ni balandung na di angka langan dolo ko yan na do mo sali tu tomate musti mi pasang sulat tu balandung na mi mana min kalau payan na di tiro masusah la diang ka sola balandung na jadi ko pisang kamu bangamo bisa mi London ni balandung na mi angka ilangan banua. Apa yang bisa pulang banua na di pamama motomate di osali dipasang sudah balandung na dolo. Jadi kau pada moto tu dia na may to parenge tu biasa na kitiro. Kau pada moto tu ki parampo na bay dem pala na parampo siya to matua siya Andika. Tabe la ko to parenge sa pekaindoran inde talu penanian sa butun na dia may pira-pira inan lo na may bebo dan merandam batu tunanay may butu tabe la ko toma parenta tabe la ko sulu masolanasang siya tabe la ko kita mintu masolanasang tu bendi oriente allo tetemo yate sule mo te saneagung di pasaw-salong na tangan mekaboyo mo te keluarga sa toparenge male usolani pasalong dari totemo kukuala ko kita mintu masolanasa te kaboyo rani male pasalong-salong ite waktu mi poindo mi posiolo raka mi ponene raka kukua makada kukua ludio memento keluarga anak kampona sia kami silmuna kukua kurre sumanga tu penamelomi tangan pekaboyo male solani pasalong ite siluki dari denupa naya tu kaboyoran mi sakakoran na mento parenge sa bambena di pendona tu mendiorante allo totemo iku sa toma parenta iku kurre sumanga denupa na po matua ng pabalay lago kita mintu masolana nasa lagi allo katuanta tela di tingay lago denupa na po pasake kurre sumanga
Sore laku tuh nunang di lelongan kami pakai dia kapiyo satu. Kenapa mau nato? Natural nato. Aku kaya to desa kinanin dati di pasipatuan. Kiri tak sangkina, saya akan cepat. Sampai bapak di rumah. Sampai di rumahnya nenek. Itu Pak, yo itu tong yo.